Kabel kopi ground dari Universiti Kausin Barupak Sing Jar Gadi kabel kopi barang-barangnya Jar Gadi kabel kopi yang udah tergada bambu besi apa pada kopi dapat disediakan aduan aja dah lagi hidup dapat sih pada pagi Bible Sing Jar Gadi kabel kopi ground dah lagi jadi di besi और किससे पकड़े या तो दिशा बोले यार कभी मनु कपड़ों लागतो था ऐसे ही हमारे टोपी के बड़ा की बच्चे होते हैं टोपी डबल ठीक करे
tin chỉ đến máy đà đấy. Bye nào. Bye nào. Yargadi mangi. Halle. Ni telle kutina. Yargadi pada pagi. Bye bye guys. See you next vlog. See you next vlog.